I'm the answer to your every cry. So to be strong for the way behind. I bring to you the news. Ngiyakubingelela mlaleli ehlelweni lwethu lokufunda incwadi yethu yemihla ngemihla lokuthiwa iRhapsody yamaqiniso. Lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC. Hallelujah. Lomhla ke ngulwesine tilishumi nesihlanu enyangeni yeNkhwekhweti ku-2025. Umfundisi uthi bukhulume ngesibinzi bunye bakho naye. Bukhulume ngesibinzi bunye bakho naye. Livesi lethu lekuvula litholakala encwadzini yaJohane isahluko selishumi livesi le-13 lithi mine nababe simunye. KuJohane isahluko selishumi livesi le-32 kuya evesini le-38 sifunza ngeNkosi Jesu kanye nemacala leyabekwa wona abaholi bemaJuda bamsolela kudenda uNkulunkulu bafuna lithuba lekumbopha. Livesi le-34 lithi aphinza futhi afuna kumbamba kodwa waphunyula etandleni tawo. Lokho ke kutholakala encwadzini yaJohane isahluko selishumi livesi le-34. Umfundisi uthi manje asewunake lokushiwo ngulombhalo ngasekugcineni waphunyula etandleni tabo. Labanye bake basho ukuthi waphunyula ngekwesaba. Akusilo liqiniso lelo ngoba bekangenako kuye kwesaba. Khumbula wabukana nekufa futhi wala kukubalekela noma sekalitfolile lithuba. Waphunyula ngalesikhathi lesi ngoba kwakusengakabi isikhathi lesimiselwe umhlatshelo wakhe. Hallelujah. Kube bekavumile ukuthi bamlimade babe bekatawungenelela futhi bebatawubhujiswa. Jesu bekakwati kahle lokho. Wathi kuMateyu sahluko se-26 livesi le-53 ucabanga ukuthi bengingete ngacela yini mina kuBabe angehlisele tinkulungwane letingetulu kwelishumi nakubili letingilosi. Bekayindvodzana yaNkulunkulu awati kahle emagunya akhe kanye nemandla etingilosi nasekatilayetile. Awukhumbule Elisha nesisebenti sakhe ngesikhathi bagagwe yimbi. Sisebenti besesaba kodwa Elisha wamtshela ukuthi ungesabi. Laba labangakithi banyenti kakhulu kunalaba labangakubo. Wabese Elisha uyathandaza wathi Nkosi vula emehlo akhe kuze abone. Kanjalo leli jaha labona ukuthi indzaba beyigcwele emahashi netinqola temlilo tikake Elisha. Lokho kutholakala encwadzini yesibili yemakhosi isahluko sesithupha livesi le-16 kuya evesini le-17. Ayibongwe iNkosi. Umfundisi uthi nangabe lokho kwenteka nga-Elisha awucabange ngeNkosi Jesu. Hallelujah. Bekati ukuthi unetingilosi letinyenti naye. Kwenta kwakhe kwakunenjongo abonakalisa ukuthi usemagunyeni. Usho nome acindzetelekile wahlala emgomeni wakhe wekugcwalisa intsandvo yaNkulunkulu. Asikhombisa sibonelo lesingiso sesibinzi nekwethembela elihlelweni lwaNkulunkulu. Hallelujah. Umfundisi uthi lo Jesu loyo uphila kithi namuhla ngamoya wakhe futhi lesibinzi sakhe sethu. Njengaye kumele umethembe Babe ngalokuphelele uhambe esiqinisekweni seluthandvo lwakhe emandla kanye nenjongo yakhe lengiyo ngempilo yakho. Hallelujah. Tihlabelelo sahluko selikhulu ne-18 livesi le-6 uthi simakadze ungakimi angesabi lutho umuntu angangendani nje. Ngetulu kwaloko umpostoli Pawula encwadzini yesibili kuTimothi sahluko sekuqala livesi le-7 uyaligcizelela leliqiniso
ngoba uNkulunkulu akasiphanga umoya webugwala kodwa wasipha umoya wemandla neweluthando newekudekhuda. Haleluya. Ngakho-ke bani nesibinzi ekumemeteleni longiko kuKristu kanye nebunye bakho naye. Haleluya. Nguloko lokwathukuthelisa emaJuda tingcondvo tabo tenkholo atikhonanga kukwemukela nekuconza lobukhulu nesibinzi Jesu bekakhuluma ngaso ngebunye bakhe nababe. Nathi sifana naye nje. Haleluya. Ngicela ke mlaleli sithandaze wena usho emva kwami. Ngihamba ngiqinile futhi nginesibinzi kuKristu. Kwesaba akunandzawo kimi. Nginesibinzi. Ngiqinile futhi ngimemetela bunye bami neNkosi. Ngikungesabi. Ngiphila ngesibinzi kuye. Ngicwele kukholwa nekuqiniseka ekuvikelweni nekuholwa nguye kanye neluhlelo lwakhe ngempilo yami. Futhi ngiyayibonga iNkosi ngekuncoba lenginako kuKristu Jesu. Amen. Kuqhubeka ke nesifundvo mlaleli ungafundza incwadi yaJohane sehluko selishumi livesi lemashumi lamathathu nakubili kuya evesini lemashumi lamathathu nemfica. Ufunze incwadi yekuqala yaJohane sahluko sesine livesi lesine. Phindze futhi incwadi yekuqala yaJohane sahluko sesine livesi lelishumi nesikhombisa. Lamuhla ke kunalo uhlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye. Kufundwa incwadi yaJohane sahluko sesikhombisa livesi lekuqala kuya evesini lemashumi lamabili nakune kanye nencwadi yemakhosi ekuqala sahluko selishumi nesihlanu kuya esehlukweni selishumi nesikhombisa. Bese kuba ke neluhlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili. Lamuhla ke kufundwa incwadi yamakho livesi sahluko selishumi livesi lemashumi lamabili nakuthathu kuya evesini lemashumi lamathathu nakunye kanye nencwadi yaNumeri sahluko selishumi nesiphohlongo. Angibonge mlaleli ukuthi uthethele lithuba walalela livile Nkosi lisafundwa. Inkosi ikubusise.